Abafana wa Rayon Sport nizeye ko muhari kabisa, tugiye kurebera hamwe ibintu biri gufasha Rayon Sport kuba yakwitwara neza mu kibuga. Turebera hamwe n'uyu mwataka karite afite, ikintu ari gufasha Rayon Sport muri iyi mikino itandukanye. Mwataka wujuje ibisabwa. Ese Rayon Sport Robert Nyahindi ibiki birimo birafasha Rayon Sport kuba yakwitwara neza nyuma y'uko rwose avuye ku bakaseri babiri barimo Sefu ndetse na Majaliwa. Ese ari uyu mutoza Robert Nyahindi iki kirimo kiramufasha muri iyi minsi. Tugiye kuba tubirebera hamwe. Abafana ba Rayon Sport nimujye kure, ngiye kubakorera ubusesenguzi uko ndi kubona Rayon Sport ikiri kuyifasha ndetse n'iyi mikino Robert yahinduye, ndetse n'uyu mwataka karite afite, ndetse yewe mbona ko ari n'umwe mu bataka muri iki gihugu cy'u Rwanda wa mbere, ndetse no mu myaka nk'itatu ishize nge uko mbibona ndabona ariwe mwataka mbona ko ufite skills mu maguru, akaba afite dribbling, akaba afite amashoti on target shot, akaba afite passes zimeze neza kabisa, apasinga bagenzi be mu kibuga. Kandi subscribe, like, share ndetse na comment, tumanuke neza kabisa. Ikintu cya mbere tudatinze ndiho mbona kiri gufasha Rayon nuko hagati mu kibuga Rayon Sport iteye ubwoba. Hagati mu kibuga haba harimo ngira ngo nimba muri kureba neza, harimo Kanamugereje, akabamo Muhire Kevin ndetse na Richard. Birimo biratuma hagati mu kibuga habamo amapasi transversal cyangwa se zira pase zambukiranya ikibuga mo kabiri. Ngira ngo kuri penalty ngira ngo mwabonye wenda kambahe nk'urugero, umupira Azizi Basane yambuye ahohereza Muhire Kevin ahita awohereza Basane nko muri metero nka 30 gutyo. Ngira ngo Rayon Sport hagati mu kibuga Rayon Sport iratakwa, ariko yifashe umupira tubona ko kugera imbere izamu ari ibintu bitabyorohera Rayon Sport. Ubona ko bitandukanye na APR, usanga kugira ngo bagere imbere izamu bigorana, aho bamanza kubaka bagashaka uburyo. Rayon Sport yo irapanura, igafungura, ikataka. Niba muri kubibona neza murabona ko Rayon Sport iri gukora mu buryo bwinshi imbere y'izamu. Mbaza ngo birimo biragenda bite? Rayon Sport mu gihe iri kwatakwa, wenda katuvuge wenda bagiye gutera nka kona, Rayon Sport wenda bari kuyataka. Babivuze ko Azizi Basane uri gukina ibumoso cyangwa se iburyo, bavuze ko nawe yazamutse akajya kudefanda. Noneho umwataka bita Farenganye we asa nk'uwigiriye imbere gato, we ntago asa nk'uri kudefanda, asa nk'uwigiriye imbere gato. Mu gihe wenda bateye koroneri bakayikiranga n'umutwe, ikintu uhita ubona ni uko nk'umwataka Farenganye uzi gukinisha amaguru, ufite karite nyinshi cyane zitandukanye. Ikintu akora ahita awurasa nko mu mpande, akawushyira nko kwa Ombolenga, bagatangira kubaka. Ombolenga akaba yawushyira mu mpande, Azizi Basane akaba yawushyira hagati mu kibuga. Noneho uyu mwana Richard w'umurundi ndabona ari gufasha Rayon Sport cyane hagati mu kibuga, mu mupira, muri zira passe transversal, zira passe ziba zinyura hagati mu kibuga, zira passe zikasarinye kabisa. Rayon Sport iri gukina football ubona ko igezweho, football yataka, football kabisa. Ubona ko Robert nyuma bavuye ku bakaseri babiri, urabona ko harimo akantu ko gufungura. Rayon Sport nibyo iratakwa, ariko nayo yo yatatse biba bikomeye cyane. So ngira ngo nibyo nambabwiye. Reka nsoze nabwira ngo like, share, subscribe ndetse na comment.